Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami. Atio murisi wa Western Nyota TV mmetabana Reverend Nelson Ofunja nindi omwai Saints Covenant Church Huruma ninyaso karibisha nendo kubora mbwe karibu ndabe changa ho Western Nyota kuri Lwakutanu ochaka saa moja na nusu chechuri nibu karibisha mbwe nanange ile kunyola urembo si ya Nyasaye yabana luma nafwe Nyasaye wongere mikisa anyola kuperese habi kanisa riefwe Saints Covenant in the headquarter la Busia County as was Christopher Funja na nyala wanyola unamba esimu 0722 365 nino ndramo 0722 365 Karibu mwami. Karibu mlori mwesi ya blano kuchemberi wa Nyasaye mmetabana Reverend Nelson Ofunja nindu mwai Saints Covenant Huruma nyo karibisha mspindi sinombwe kunyole weke kwa Nyasaye kalaki Nyasaye akasile hulwe myo kiefwe ulwesi ondaho teoma tuitekerese kalaki Nyasaye ulomaloma nafo dalolno mwanyolo kunyola nafasi maisha kao ndo kwa vina kalako sikoba numuri ngaraho ulwesi ondaho kufungule ulwa malamu na Nyasaye icho tubese habi baba kwebasa hubirotio muno ulwa ulayo siyosu ulu burra espindi sino karibisho mwami ni kusaba mwelo nyolodi la kurisha mlala banukuweke kuwaliao mbwe kuwali nori nyole nafasi myo kiabana wao mwami mana nyolo khola amahongo nene makari nendo kubolola bala mwami bantu babwero mungira fulani ukwe basana kukaribisha bitamta Yesu Kristo rimoni efwe amen. Yesu handi karibu ili kunyole okure kwa Nyasaye nyolo maluma kuma kuambwe wina watemberi wao ama omurindira huina umanyire bana babandu barindirange bindu bingi bariwo abaringara humyandu kyawe bariwo baringara hubeho bariwo baringara abarindirisa hubindi bekabohane ngotu wewe oldalo no rindirisa huino nyelo bano bitrama huwa masto akari amadinyu kalako ringala mwe obuhonyi bwange bunatulena lakini nyinya eshasi yabulano ewe omwesi Nyasaye ewo bitire mungira enchiri esto endinyu Daudi abolanga mwe ngingule emoni change akulwe wengulu nini ngala mbobuhonyi bwange butulena na bola mbobuhonyi bwange butula kunyasaye ngotwe obuhonyi bwo butulena nyalo abanori mu budinyu obitire mahuwa masito handi makari kalaka ho haire ngoluo nyalo hola neshasi yabulano nyinyo kubora mbwaruo Nyasaye onunulanga balaba bani bamwiruhira ngotwewe oyuhira wina lakini Nyasaye ulawo kusabanga Nyasaye huyale khasi yabulano ni Nyasaye onyala kosi kaumo kamuhaya ni nyinya okukweka nawe okutulamu mukwali Nyasaye endo okubereso moyo muhaliyo mu mbera yorimeyo ngwe Nyasaye abo Nyasaye onunulanga uloholanga kala kimwana mundu atakanyalo hola akebeho baba atakanyalo hola ni Nyasaye nyonyalo hola kala ko bona ngwesikanyara hana tuba daktari katanyara hana kubana babandu kanyara hana mberi wa Nyasaye ndakusome mustabosi no ese Zaburi 17 olunyari lwa 8 nalafu kuchochi irotu lao endagane ibola iti fukire some mulu Swahili ibolambwe nimemweka Bwana mbele yangu daima kwa kuwa yuko kuume kwangu sitaondoshwa amen. Tekeresa musumba Nyasaye Daudi abolambwe mutere omwami emberi wange mutere Nyasaye emberi wange enyanga chosi ari muhono kwange musacha nimanyire mbwe sindanyala okutusibwa abandu bangi mubitire mushida kubitire mu makwaka bunyahani baro abandi ebirwo bindu byobere niwe sikire nyala byabani bibere byasara byawo munyumba mwawo mu bindu bikabuhane onyoro kubitira matemo noringala ebindu byawo endembera chawo nobona mbwe osonyoro buhonyi obere mkusanda endo kurira no kweteba mbwe ndanyolo buhonyi tulena
Daudi abola mbwe mutere Nyasaye emberi ngo tuwe watasina emberi wao maisha kao onyala wabani watemyandu onyala wabani watabebusi bao onyala wabani wata olibulo lwao emberi lakini bindu binoni bitusibwao onatira wina kuliwo babiruwo bindu bandu bategemeye bindu bikabuhane nonyole mbwe myandu kikota onyole bindu fulani bandu bwesikana lundi bakotao no okambwe sindahola lakini Daudi abola kuliwo bamanyire mbo manine ndo bunyari byose bire bitanyara hano humwana umundu binyara hano Nyasaye abola mbwe mutere Nyasaye wange emberi wange mutere emberi munindi mukasi cyange mutere emberi munyumba ndalibulo lwange mutere Nyasaye emberi mutere Nyasaye mu buri sindu cyose lasiba ni hola emberi mbahulo bamanyira muhono kwange musacha ndahekombero dalwa rero wabahonende ohumwesika Nyasaye nalundi ubitire munyahani ngari mwaka kuwere abandu corona nyasire bandu baruwo bari nibategemeye mali cyawe bari bategemeye byasara nibibitire mukunyahana byasara nibikwasi ibindu birabiwari nwaringaraho ne oriaho khasindi nalundiru okosere esubira no ringala mbwembera yawo sinyareha nyinyo kubora mbwe iruwo handi iruwo tumaini handi enda ino muringara ku Nyasaye eschuri yablano sideti yablano ngolo bablano Nyasaye wefwe atekeresa endagane ibolanga mu Nyasaye aringalo tulamu ikulu no soma mustabo sia Zaburi 14 olunyalwa habiri mwaringana ngo tulakulu ene kulu naringana asi amusyalo mwa aburingana mbo arwo bana babandu bala abamukonya abamuringara mwe ili Nyasanyo lo bahonya nyo kuborewe otechuhana wafuni hamoyo kwao waringana mwe sibinanyare hana mwe esema rohirwa nyinyo kubora mwe arwo undwonya lo temberi nuwate mali ya haywa nuwatao barwo bandi besika abaresi nabandesi banu webesika handi muresi wao yafuire nyinyo kubora mwe arwo muresi utafuichanga arwo Nyasaye omenyenyanga chosi mwe no mutemberi wao onanyolo kunyolo obuhiri na musumba Nyasaye Daudi abola mwe mutere Nyasaye wange emberi wange mutere mwami wange emberi wange ari mukono kwange musacha mwe sindanyola okuyiywa haba eobere niwe yirwe onyala weba enyumba yawe yirwe nalundi olibulo lwa lumaro kuyiywa inyalaba nikari eseros yao mnalundi sihirwe no kubitira matemo bariwo bandu babitire matemo mu bindu bikabuhane no ringana mbakate nyumba cyawe kinyoro kudenge isiwane ndetse hiyeno kinyoro kudengera isiwane nde corona kidenge isiwe nde bindu bikabuhane nyinyo kubora ngo umusumba Nyasaye Daudi yari omuhami omundu owari ori nende obunyari nende buri sindu lakini yari hemyandu kino cyose nabola ngo nyota Nyasaye mberi yari nibari basikari yari nabo nibyari emyandu cyo muhonya mu bumbera yose yari nacho lakini abona mbwe mutere Nyasaye wenge mberi kulweso ni mutemberi Nyasaye wange manire mbwe sindanyola okuyibwa wundi haba ewo witenyo kuyibwa mu nyumba yao ewo tenyo kuyibwa mu byasara byayebyo nyonyela waba no buhore mbo bakudengeye otafumo yo haba lingala numubore Nyasaye mbwe didi bidongere mu byasara byange ale nyumba yange uyibere omwami cyo kufuniha baba nyinyo kuicho kulingala nyinyo kusabira mbwe nyumba yange si neyibwa mbo bibulo lwange siluneyibwa banyela baba abasuku nibemere mbwe benyo funako bibulo lwao benyo funaka bana bao balini ndehinda akulu wao baba pangire mipango ekitahwera akulu wao lakini wahamulingara ko Nyasaye bwe Nyasaye uno otetea ngabala babani bamwesika endagani bola mustabo se Zaburi kadatuna chine bulnyalwa saba mwe amalaika ka umwami kazunguka ngani karindirisa bala ababani bamurindira Nyasaye mwe ili kanyolo batusa mu myakani bwawe nyenyo kuboresa syabulano no mulingara Nyasaye Daudi yari mwami lakini yamuringara Nyasaye nabona mwe ndamukingura Nyasaye wange moni change ndamurindirisa ndamutemberi mukukenda kwange ndamutemberi munyumba yange ndamutemberi atani ndi mwami akulu wesyalo Daudi yakola esyalo siya bana ba Israeli babona mbo kweli ari Nyasaye ata habere okubaninde omwami kama Daudi omuringara Nyasaye omwisika Nyasaye nalundi bana ba Israeli bahanyorokota lakini we Nyasaye akuterao munyumba yao ne omusache we nyumba Nyasaye akuterao onyala bani mu kampuni yao yo banokola mekasi Nyasaye
ozahubereso bunyaruhu bomwemeresi ewoteresi nemberi babo bandi bakulingara onyala wabana musache wenyumba nesikasi yabulana orira abana bao banakholasi orira muhasi wana kholasi wakamutere nyasaye wao emberi wabo ora nyasaye mbwe kutere mukhono kwange mulungi ochemberi wange nyasaye mwami aborla na ndomado makumusumbaye mustabusi ya Isaya vitiramu nabii ya Isaya abona mbelingala ndachemberi wao mbwe ndenyolo kuisa o lakase milima ndanyolo kukingula mabonde kala koskosi ndo kutereserengera mbwe ndafunaka emilyango kiosi kila kibani kiterwo egeti kila kibani kiterwo okukikala okubita kwao nyasaye abona mbwe ananyolo kuchibola no fungula kulwesi wa hamutere nyasaye wao nemberi muhali yo rimo ninyo kubora mbwari nyasaye mulamu onyala mwahu wakosi nyusikera Daudi mbwe okuba yali omwami lakini yamwesika nyasaye abola mwenindi nde nyasaye uno nali mberi wange nali mukono kwange mulungi mwesinda nyola okuyibwa haba ewotenyi okuyibwa mu bulo dwao ewotenyi okuyibwa mu siseros yao ewotenyi okuyibwa mu byasara byao wahamulingara nyasaye wabola mbwe nyasaye nyinyo kuichemberi wao nyinyo kulingara Daudi ya kulingara mbwe nyasaye tanyolo kuyibwa ewe nyumba yao itengerehe lakini aruo nyasaye mulamu awona mbwewe omulingare otaringale basukuba bola otaringale becha babo babola otaburingale bibeho babo babola banyala babani babore mahuwa madinyo nadundu nyorere ripoti echikutsitua ngalu mtsumba Ayubu ya mtsumba nyasaye Ayubu yanyole binuni bitulembe kanembeka nanyolo moyo kwaye ni kunyolo kujonga sana katomu highway na mubora mbwe wahamunye kere nyasaye lakini yari atere nyasaye unemberi na bona mwenda mwesika nyasaye wambere se bindu bino hanye nyasaye onyalo kungalusira yamutanya nyasaye we emberi na mwesika na manyire mbwe nindi na nyasaye uno katane ningosere bana katane ningosere mali manyire mbwe sinde yibwa nindaga ni bona mbwe amaisha kayubuka ko kuicha baadaye kari amaisha malai yanyole khabi nyasaye ngamukalusa byosi ngo tuwewo mwesikire wina onyala wabani wesikire bana babandu wesikire bindu bikabuhane nibichiru bimarode ngeisibwa mane okanga mwenda muchirawi nyanga ino nyasaye ateresere mbosi ino mwanyolo kulomalo mani nawe mbweni wino wesikirewe ewori ngari daktari bahayiswe nyasaye abolanga mbwendiano nese nyasaye omwene bunyari bweno mukaribisa Yesu mukati mwao bweno musala oku obulamu endagani mulibona mwenye musala ko obulamu niyengere obwadieri na handi nyobulafu bwefwe nyasaye ari tayari ureto bulafu munyumba mwao ari tayari kuretro bwadieri bibo bandu banyala babane bakuborere mbwe ebihufu nako moyo lakini bwo bwadieri bwene obwa nyasaye uri mulamu bweno mutemberi wao si umosi tanyare khemberi wae anyanyo okununula bwena wasona nyolo kwisi okuyibwa hababe nyinyo kubore sikasino bwe mutingare nyasaye mwiruhire nyasaye mukingure moni chao obole mwenyasaye kuinya mu nyumba mwange kuinya mu bibulo lwange kuinya mu dala lyange kuinya mu bana bange bwenyasaye onyolo okunyemesa mbonyelo kunjisa misikyange mbwetanyolo kuyibwa haba ewotenyo ku nyumba yawe yibwe lingara kunyasaye mulamu endagana musumba nyasaye abola ati mustabosi ya Zaburi seyo 10 no some stabisu ya Zaburi 10 ochakolo nyale lwa mberi abola mbwe mumbora mbwe nchiruhe mbwe ndume ngamaoni mbwe njemu hulugulu lwange abola mbwe esikera ni mumbora mutio mbwe nisina mumbora mbwe abasuku babukula ebyuma byawe nibakera ili banyolo okuya abalungihi mubini khabyawe nyenyo okubora mbula osiyosi okusituwe banyala babali baruo nalundi abalosi abandi bakuborere makuwa akakutisire katisiro lwibulo lwao abana bawo lumenyo lwao bamenyere mu buti oparanga mbwe ndawuye undamenya ndawuye mu Kongo lundimo lakini nyasaye abola omusumba nyasaye Daudi abola mbwe simu nambora mbwe njiruhe ngeoni asindi woni eori mwana wa nyasaye yakulonga ni yakutao ni yakuberesa endoweyo ni yakuberesa esereresyo yakutao nende engira osone ruhotula mu nyumba yao asone ruhotula mu byasara byao asone ruhanda nyasaye yakutao abola
musumba Nyasaye Daudi abola mbwe mumbora mbwe njiru hengeoni mbwe njehu mukhulugulu lwange asinde ruhababe asinda chakatande ni mukera esini khasi yange bakukere esini khasi yao lakini Nyasaye wao arina rwande wao asaba nanyelo kuya au mana kuya musisero yao au mana kuya munyumba yao au mana kuya mulango kunyasaye ya kutamu no rumwaine khasi ya bulano okumuringara Nyasaye ekanisa lyo linyala lyabani lidenge isibwe mubikha bya bulano onyoro kuywe bitane nde bandu tulembe kanembeka lakini Nyasaye abolanga mwe oteruha ngeoni ori mwana wa Nyasaye yakulonga mumerane nde efwana yae ahubora mbwe yema mwesike sidetene siro mbwe mutemberi wao yabe mikono kwa mulungihi mbwe nisona nyelo kweyibwa hababe nyinyo kubora nindaga n'ichemberi mustaveso ya Zaburi 14 no somo lunyali lwa khadatu libona mbwe ne emisingi nekimala kyadenge isiwa abalungihi banaholasi ele niye kuwabyo kwero manye ewe omsubira Nyasaye no tamanya Nyasaye uno nanurute kerese mbosi ino yukuicha okubitira Western Nyota TV nyinyo kubora mbwe tekeresa emisingi kyao kinyala kyaba ni kirike dala kimaro dengesiwa kinyala kyaba ni kirike omulango kwa Nyasaye omkhore kasi kidengesiwe eone ruhangeoni oche kungulu chirina bandu beruha bandu wiruho tula mudala yao ocho bumenyo bundi noochera nhandunyola mu bulamu bwosi bubire abantu bacha mutawuni ne banyola bulamu bubire wiruho tula mutawuni ochenango nonyola bulamu handi budondo bane okanga mbweni wino wandoka nyinyo kubora mbwariwo Nyasaye mulamu wahamutere mberi wao wahamutere mu buri sindu syosi yohola mbwamubora mbwe Nyasaye wange ni wahanyariro kuicha wakendalala ni nange wandangirisa mungendo change mbwano chemberi wange manyire babona tule mitaro onateresengira chofu mabitokange mbwe mwami mbona obukarine no buhongo bwao nyinyo sabalala ni nawe mbwe onyodo kutekerese mbosi ino Nyasaye maloma ni nawe eskhasi ya bulano mbwe ili omulingar kunyasaye uno mwene bunyari omubore mbwe Nyasaye mbwe emisingi kyange ekyo libulo lwange kinyala cyaba nikidenge isiwe echesero syange kinyala cyaba nikidenge isiwe lakini Nyasaye nyo kulingara bala abalungi lumisingi kyawe kibani kidenge isiwa nadundi katobere mu byasare byawo bidenge isiwe inyala abane kasi yawo idenge isiwe onakola sinewe ngo mulungi abantu besiyalo bachokonya abaresi ne bachokubaresi bababore mbwe ni wino wahola omuresi yana kubacha akubore mbwe jirani wawo uri mukhono musacha uri mukhono mukhasini yo ahore sino ne hane benyolya bakubora mbwe rete ngombe ehomefu handi rete sina ne bindu binosonyalo ira mu kanisa wa ira Nyasaye ewe bakuliye bindu byao no obunyahani bwo bwemeda nyinyo kubora sasa bulano reha bakubora bafundyuhira esikala ni batakubora wechesidete ngala esikasiri yubari yaduhanisi esikala bakubora ngo chesironisi uloba manyemba bakubora bacha wahamutere Nyasaye utakusabe sindu emberi wa kuhore malayi mbobona bulayi bwa Nyasaye obona bukari no buhongo bwa Nyasaye ahwatu rolwa holwao ngalwa bona mustabo sesyo za Zaburi 15 no soma mpaka hasasa abo abona msumba Nyasaye Daudi abola mbwe Nyasaye niyo buonya bwange mbwe Nyasaye niyo sikombe siyo buonya bwange mbwe mana amaroho ngaburo mukabo kwange mbwe mana kukwire mu abundu alayi mundalo ira Davuda mbwe mana Nyasaye abifunihe nyinyo saba mu Nyasaye akufunihe afuni holi ibulo lwao afunihe nyumba yao afunihe byose wo mwiruhira ewo bona mbwe Nyasaye nyinyo kutemberi wange mbwe Nyasaye tanyolo kuyiwa nyumba yange ibere ni yiwa saba mbwe Nyasaye teyiwa muri taria Yesu Nyasaye wefwabura ni Nyasaye okolanga mahongo ni Nyasaye okolanga kamanga ima okolanga kibana babandu batahanyalo hola esdete syabulano khasino nyinyo osubira dala nange lukuchoba nukucholama lakini nukutola mu bihebyo kulama nyinyo kudingala no hani mustabo sesyo za Zaburi ama kuwaki msumba Nyasaye handi yandika no Zaburi 118 ndio soma animulu Swahili endagane ibola itie Zaburi 118 olunyali wa 13 endagane ibola itimu Swahili nufukira no some ulinisukuma sana ili nianguke lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Amen. Tekeresanga ni msumba Nyasaye abola mbwe basukume
wasukuma abasukuba kusukuma abatakwinya abedala lyemwe bakusukuma bala mukhola nabe kasi mukhola nabe byasara mukhola nabe nganga bakusukuma bekomba kandi bali benyere mbwe byasara byo bifwenende corona bekomba ngo libulo lwo lunyasi he ngadi wanyola accident bekomba ngo ofiremo ngadi wabitrama ubunyakani fulani maduwae bali basabanga ngo wakafire endaga no msumba nyasaye bola mbo mwasukuma mwenya mbwengwe lakini nyasaye yahonya nyinyo kubora mwe no tanyasaye mbere wao ananyolo kuhonya asano nyalo kwa hababe sona nyala okula kahasi kulo nyasaye arulwande wao omsumba nyasaye achire mbere makulo nyasaye mwidira nyasaye mwemesa nibapara mbwana aneibwa nibapara mbwana kwasi yanyola kumdonga nyemere ende msumba nyasaye chamunyalwa kumina khalena abolambwe nyasaye niyo manikange naye niyo lwimbo lwange nekuluwesyo abolambwe ni handi obuwonya wange nyenyo kuboreta syabulano wahamkhore nyasaye obuwonya bwao wahamkhore nyasaye okuba enganga yao wahamkhore nyasaye kuba wiruhiro bwao nyosikera Daudi na abolambwe ndamusubira nyasaye ndamurindirisa nyasaye abona muzaburi 2:3 chakulinya lukhune mbwe katani mbita musimima esira esiyokufwa esiyesina kasiyokufwa asinda tya khababe kuloba manyine mbwe nyasaye mbwe akhane yae engabo yae mbwe kwajo kwekula mbwe kufuniha ne kunyongosa nyasaye na kuongoso bitla musirima esiyamalwa yana kubisamo nisirisirima esi amaloko anakubisamo kulo kuba nyasaye akuparisa makuwa malayi atere ebindu bilayi mberi wao akukasire ile mboche onyole emesa nabola mbwana terese emesa yo emberi wabasuku bao onarya babone onamenya babone banabona mana babole mbwe unoni kweli mununari nde nyasaye mulamu nonanyolo kuba yara onanyolo kuba boro bulayi bwa nyasaye bananyolo kumukaluhira nyasaye bananyolo kubona bukhongo bwao bunyasaye akukhorere mbamana bakingule nyasaye wao ewe no mwesika nyasaye sacho kureha khababe kulweso ndaho kudirane ngomusumba nyasaye abore mbwe nyasaye wange mbwe niye owandira mbwe nyobere manikange mbwe mwenye kusukumasi abachukubange benyambwefwe nyodo okusasiha byasara byange binyalo osasiha abana bange batanyolo kuendelea lakini nyasaye yandirisa nyasaye na mudambuda nyasaye na funiha mana wala mbwe nyasaye anyoro kuba olwimbo lwange anyoro kuba amani kange na handi anyoro kuba obuwonya bwange ewe ni wahamuringara nyasaye sasya bulano nyinyo kubora mbwe nyasaye no mwesikwa ni nyasaye okholanga mahongo kalakatanyarika kube busibao kalakatanyarika kuba labu wesika abadaktari kata noru muluwaye nyinyo kubora sasya bulano nesasya omuringara ku nyasaye ndakanchola amalala ni nawe ewo bola mbwe mbitire mumanya hano mangi ewo bola mbwe mbitire mahuwa masito handi akahayire nyinyo kubora mbwa nyasaye onyala mbele kuna sabalala ni nawe nyinyato oungane nange muimani bore nyasaye baba nyofu oungana ni musumba wao modo abere na bolo embosi yao mbwe nyasaye basukume mbitire madinyu nyasaye lakini chakulu dalwarero nyinyo kutemberi wange mbwe nyasaye undangirire obe muhono kwange musacha nyasaye sinyinyo kuyibwa nyumba yange ibere itengeresibwe obibulo lwange libere nutengerehe nyasaye lakini mwami nyinyo kuringara mwete ibwa khababa banu wandaka munyumba yao wandaka mudala liyefwe nyasaye ndanyolo budabuda mwe khaya manikosike musuku khaya manikosike sihieno akamanike kingula oriao na dundu watekerese huwaino embosina nyasaye asuwa nisiwa okanga mwenyalo kholendie nyasaye ayambura abola mustabosi nyasaye abola mustabosi esi Isaiah khalala 18 mwete abola mwe ichakulo malome ichakugurisanye namwe mbakatembi chawo nichifuana chitie nichifuana sanga mabanga ndachoso chinafuana ngepamba ni onabo mulafu mweni balabosi bafukira abola tumunyalwe 19 mbabalabosi bafukira banalia malaika musiyalo muno ewota chibola mwese ebikhabyange byabita mbembitire madinyu esendi nirisanya saye omutoko koso chokwirusa mwikudu obulamu bulayi bwa maisha
akafienda asocho sikari mwikulu no bulamu kabuhane era no kumusumbira nyasaye no ahekomba ko bana balai no ahekomba ko libulo lulai no ahekomba ko emali ndai ona chinyola musyalo muno nyasabo na mbona chiga musyalo muno no natekereza ndahana amandala nawe ndaho obola mbunyom karibisha Yesu maisha kange nyinyana mandala nawe mfukule Yesu mana hankusubire nawe nyasaye mbakenda ko muhali yawo akenda ko mumbera yayo bo mana anyole okora mahongo ndaho bole enyuma wange taoni sibwa no bola mbwe ndakole ndie khula mandala nawe bola mahwakana enyuma wange bola alambe nyasaye ol mwikulu hekulu ndichemberi wawo sakasi yabulano fukirira mbwendi omwononi mberesa maisha kange ku Yesu Kristo mufukira Yesu maisha kange njose na mabanga kalaka Yesu akeli ya msalaba umwami maro obumayanu bwange bwosi mbocha akoda lwarero ndaho umwami kutemberi umwami undire ufunihe lwibulo lwange ufunihe nyumba yange ufunihe buri sindu syange mbomana umwami ngende ni nawe buri hase sabambu umwami yandikeri italyange mustabo syobulamu obwe mwikulu hekulu ngocha kanyangaino umwami mberesero wa umlafu ngende mukati mwaye nange mbona buhongo bwawo otyo muno nyasaye otyo muno ewala manlala nafu makuwako nyasaye amaro kuicha konye kanisa byonyela kulama mone bakuongosa makuwaka kiroho na nyasaye anachiro kwemesa nyasola amalande buri shamlala leo siyosi obero bitire mu budinyu bitire mu masto fulani obo konyerenge niwetebelenge mbweni wino nyalo kununula mkano kuinya kulama lala nawe nyasaye kulama ngani nyasaye mulamu nyasaye kulanga kamanga rimwa abola mustabo sya zaburi emyandela nende sabau nyalo 19 baba murira mu budinyu bwawe mana nyasaye na bura munyalwe 20 natume kuwariye bwena bawonia eskhasi abulano nyobo la kuware nyasaye bwe nyasaye tume kuwariye bwonia kuli wao bomana nyolo kununula muhaliyo baba nyasaye omwami uri mwesikwa nyasaye oholanga akamanga ri muhandikala kimwana mundu atakanyelo hola otyo muno kuli bisyamulala burire kuwariyao owaba no tekere sange mbosi ino ebani tula mwami humesa yao baba nesindu silai bana bawo kubura utlori nabangi babere ni bakosere omwami etumaini maisha kawe babitire mu bunyahano babitire mu budinyo babere ni beteba amaswali mangi mnyoki yawe niba bola mbo buhonyi bwefo bunatulaye baba yokwaliya oli atuboro musumba bolambwe mutere nyasaye emberi baba nyo osaba mbo chemberi wabulisi amulala ulo kutekerese obitire mu budinyo mu busito obere neminyahano mu bibudo dwaye obere neminyahano mu mubiri kwaye obere neminyahano baba mubira byose byaba nahola saba mwami wenyifwe nyasaye mwene bunyali baba okolanga mahongo nde kamangalimwa nyolo kumudira ho mwami nyasaye mbo nyolo kufungule ngira chawo chaye mwami mukuyanire nyasaye wefwe babalaba musukumasi mwami sana nyolo kukwa asanya nyolo kuyiwa lakini ananyolo kuema mwene ritariori na kimbulwa ritariori na beresigolu yari babu nyolo fumisiwa no nyolo luyari ukulu okhola hula ko banatekerese kusaba kana koso subiro bitamuta Yesu Kristo lumwonya wefwe amen. And metabananga Reverend Nelson Mfunja nindi mwai Saints Covenant Church Huruma ne namba yange simu ni nyokunyola ni 0722365269 ningaluhiramo 0722365269 habicha nyasaye chivala namu amen. Karibu mwami moyo kwanje karibu mwami atyo murisi wa Western Nyota TV metabananga Reverend Nelson Ofunja nindi omwai Saints Covenant Church Huruma ninyaso karibisha nendo kubora mbwe karibu ndabe changaho Western Nyota kuri lwakutanu ochaka saa moja na nusu chechuri nibu karibisha mbwe ngana nange
ile kunyola kurembo si ya Nyasaye yaba naluma nafwe Nyasaye bongere mikisa anyola kuperese habi kanisa yefwe Saints Covenant in the headquarter la Busia county as waskofu Christopher Kunja ne nyala wanyola namba ya simu 0722365269 ninondramo 0722365269. Karibu mwami